pjesma se zove Lutka od gume, jel? Da. Koju ste izvodili na radijskom festivalu. Na 5. radijskom festivalu, jeste. Lutka od gume je pjesma koju je napisala Marina Tucaković tekst, Aleksandar Kobac je uradio muziku i aranžman. I eto, pjevala sam na radijskom festivalu, bilo je lijepo i dosta onako zapažena sam bila, naravno, mislim, i zbog pjesme, i zbog nekih mojih radova prije, koje sam imala. Dobro, evo kada ste već spomenuli otprilike šta ste radili, možda je bilo dobro za onih koji vas ne poznaju dovoljno da nam kažete gdje ste vi tu i šta ste sve to pjevali. Počela još sa Mirzinim jatom, kad smo imali apsolutno tvoj jedan veliki hit koji je danas poznat. Ja sam bila ono desno krilo od Mirze, znači desno krilo. I imali smo, ne znam, Čabriju, Normalna stvar, stvarno smo imali lijepe hitove. To smo radili nekoliko godina zajedno. Mislim, ja sam bila u Jatu nekoliko godina. Prije toga dosta sam snimala u stvari ja sevdalinke za arhiv Radio-televizije Sarajevo. Zatim je slijedila jedna ponuda od Bijelog dugmeta kad je Alen došao u band. Onda sam pjevala back vokale na tom albumu koji zove Ljune zapjeve Jugoslaviju. I poslije smo išli na turneju, ne znam, bili su neki albumi uživo. Poslije toga je Goran snimao muziku za Dom za vješanje i u toj original pjesmi Ederlezi, onako, mislim, ja pjevam fine vokale, vaski. Kad onako počne pjesma imaju 2 glasa i jedan je moj. Tako da sam i tu sam uradila za film. I poslije toga mi je Milić Vukašinović ponudio jednu čitavu ploču da radim, koja je bila neki rock, folk. I to sam sa njim snimila. Pa tu je bila poznata pjesma Bekrija, ne znam. Bila sam baš i u Vogošće sam bila. Vrlo često je bio jak radio u to doba. Radio Vogošća. Znam da sam često gostovala na Radio Vogošće prije rata. I ne znam, bio je volim ga neka svako zna, volim ga što je Bekrija, hej! To je bila pjesma. Pa bilo onako bio jedan hitić i u tom je izbio rat i tako je se moja karijera tu prekinula. Da bi opet nakon 20 godina sam odlučila da snimim jedan CD. Eto, to mi je bila želja, onako da nešto ipak zaokružim. Pa sam otišla u Beograd i ponovo se obratila Marini Tucaković s kojom sam i dobra prijateljica tokom svih ovih godina i koja je rekla ok, što da ne, ajde nešto radimo, naravno. I tako su nastale te 2 pjesme, jedna je Lutka od gume, a druga je Delija. Za Deliju sam snimila spot sa Dejanom Miličevićem, koji mislim da je stvarno prelijep spot i dosta je lijepa pjesma. Snimila sam još 2 pjesme za CD, zato što snimam CD. I jedna pjesma vjerovatno će da ide na Sunčane skale, to je od grupe Zana. Znači, sarađujem i sa grupom Zana. Jednu pjesmu mi piše Bajaga. Onda imam od Marininog supruga Fute Radulovića, Aleksandra. Imam od njega jednu preljepu isto pjesmu koju treba tek da snimim. Onda sam mislila još da obnovim, da snimim Ederlezi u nekom drugčijem stilu nego što se do sada čulo. Zato što sam ja uvijek nekoliko godina prije nego što sam to pjevala, kad bi bio Bijelo dugme sa Alenom Rebekom i Tifom, ovo sve što su oni hodili, europska turneja po, ne znam, ovim zemljama. Oni su mi dali da pjevam Ederlezi sama. Tako da stvarno sam bila izvrsno primljena od publike. Publika voli kad je to pjevam i tako da ću vjerovatno tu pjesmu isto obnoviti. Možda još neku, ne znam, sevdalinku sam isto mislila da malo obradim neku i tako. Dobro, zanima me kako se vi pripremate u stvari za neki svoj nastup. Osim što lijepo pjevate i pokretni ste na sceni, što je jako važno i obučeni, prilagođeni u stvari rekla bih scenični. Svaki nastup ja sam se uvijek spremala i drugčije. Ako ništa, promijenit ću bluz. Mislim, nešto je uvijek bilo drugo na meni. Uvijek sam osmišljavala šta koje i kako. I da bi i meni samo, jer ja to jako volim, i ja sama pravim. Znači, grudnjak sam napravila ja, bluza isto ja, maca, evo ova maca. Maca. Dobro, super vam je. Vrlo kreativna, znam lijepo da šijem. I onda ja sebi sve to prilagođavam šta god da kupim. Ja nešto prilagodim da je nešto na moj način, jer jako volim da sam malo drugčija
drugčija, da ne odem samo u, ne znam, Valentino i kupim, na meni ništa ne košta, mislim, ništa, najskuplje su čizme. Mislim, dobro su vam čizme. Hvala. Mislim, ništa ne košta puno, jer ovo je obični grudnjak gdje sam samo polijepila ove, jel? I to stvarno efektno izgleda, jel? Rekli ste nam već da ste radili sa najvećim muzičarima bivše XU scene. Danas radite sami. Je razlika u stvari biti sam i biti sa tako poznatim i velikim zvijezdama. Da, ja više volim da kad sam sama, zato što sve onda zavisi, sve ja odlučujem. A kad radim sa nekim, ja moram dobro da pazim. Da li on sad pjeva ovo, da li pjeva ono, kad treba da stane. Mislim, uvijek gledam usta od pjevača. Ja tako stanem sa strane da pratim usta pjevača. I pratim šta će on, jer nikad se ne zna, ne mora on uvijek isto da radi. Mislim, moram biti jako alert da pratim šta radi pjevač. Mi smo prije ovog formalnog dijela razgovora u otvorenom programu razgovarali o tome kako je nekad muzika bila zaista sjajna. Mislim, bila je manja ponuda, nabir, mislim, je bio strožije se igralo. Prema tome, naravno da je maltene svaka pjesma bila, koja je izašla na tržište, bila dobra. Međutim, danas je tako to. Imaju kompjuteri, svi mogu praviti muziku, svak može to snimati, nema više nikakvih problema. Ali ni to isto nije loše, ja mislim, mi to isto dobro. Ali sada kad pjevamo mi te stare pjesme, a publika je toga jako željna. Takvo nešto kao Bijelo dugme zaista sad više zaista ne postoji. To je, takve pjesme su zaista, tekstovi su fenomenalni, sve je super. Dugme je zaista bilo puno više nego što sam ja tad kad sam s njima pjevala, nisam, ja tek sada, tek sad, svaki put kad slušam i tek sad kontam kako je to, te pjesme kako su bile velike. Postoji li vam neki omiljeni gradovi gdje volite nastupati? Skoplje je fenomenalna publika. Skoplje je nešto nevjerovatno. Oni su, ja mislim, najviše jugonostalgični. U biti, dugme, mislim, vole svi naravno. Ali Skoplje u čitavoj sali bilo je jedno 7-8 hiljada ljudi i koji su od prvog do zadnjeg držali ruke gore, pljeskali, pjevali čitavo vrijeme. Tako da je i naravno Slovenija isto jako. Ljubljana je uvijek dobra, mislim u Ljubljani su uvijek, jer tamo ima dosta naših Bosanaca, u biti oni dolaze najviše na koncerte. I naravno kod nas obavezno, mislim, ma svagdje, mislim, ne znam što da kažem, svaki koncert je prelijep. Je li vam potrebna neka posebna priprema kada znate da imate nastup? Ili evo posebno kada je riječ o koncertu koji traje nekoliko sati? 3 sata, 3,5. To je i fizički i psihički tako jako naporno. Ja izgubim 3 kile. Da, još posebno vi koja ste tako pokretna. Jer ja dosta plešem, da. Jer ja nisam taj back vokal koji stane pa stoji, jer ja dosta plešem, skačem, nema šta ne radim na svom podiju. Ili, ne znam, sa njima, zavisi u nekoj isto komunikaciji, iziđem naprijed, vratim se nazad, mislim. Tako da, naravno, ja taj dan kad ima koncert, ne jedem ništa od 12, recimo, sati, 12-1 najdalje, ali ni tad ne jedem nešto posebno. Uglavnom, onako, doručak, smanjim totalno hranu, zato što ne može se pjevati i to sve raditi sa punim stomakom. Ja i sada, ja nisam ništa jela, ja sam samo doručkovala. Mislim, jer ja jednostavno ne mogu sebi to dozvoliti, jer meni ovo isto kao nastup, jel? Da nešto se najedem, pa sad nešto, dijafragma se diže gore kad se čovjek najede i tad se i ovi svi senzori se, više bi čovjek spavao, ili tako? Prema tome, ne, znači mora se dosta paziti na jelo taj dan i tako da prije koncerta nikad ništa ne jedem, poslije koncerta jedva čekam da jedem. Pa ako želite, možete malo zapjevati, nego sam vas pitala imate li neku koju posebno volite se vdali. Ali možete, evo malo zapjevati. Evo, sad ću malo Sinijarko, sa istoka sunce, pa ova sjaj moje blijedo lice, jer ja jesam jedna, cijelog svijeta bjedna, koja stradam ljubeći.
jer ja jesam jedna, cijelog svijeta bjedna, koja stradam ljubeći. Ma sjajno, to bez teksta sam ostala. Stvarno? Jesam zaista, divno pjevate. A sad neku cigansku, skroz drugi stil. Ili rock'n'roll. Može od mene sve. Može. Super. Evo i sada, nakon svih ovih godina, radite sa velikim imenima. Spomenuli ste Bajagu, Marinu Tucaković, zaista velika imena. Pretpostavljam da ste jako zadovoljni zbog te saradnje. Ja se godinama s njima i družim. Da? Znam, imam tu privilegiju zato što sam radila. Ja sam radila sa Zdravkom Čolićem, ja sam njegov back vokal, on me pronašao. Svaka čast, mislim, Zdravko mi je Ja sam omiljeni u pjevač. biti počela sa Zdravkom Čolićem na velikoj turneji koja je bila Zdravko Čolić Indeksi. Pola koncerta pjeva Davor, pola koncerta pjeva Čola, a prate Indeksi. To je bilo 2 mjeseca. Zdravko Čolić mi spavao na krilu. Pa ja mislim dobri prijatelj, jako. Mislim, pošto sam ja jedno vrijeme živjela u Holandiji, onda kad je on dolazio u Holandiju, jednom dolazio u Rotterdam da pjeva, ja sam naravno odmah otišla, mislim, da se vidimo. I onda je to mi bilo uvijek, mi je to slatko, simpatično, prije nek što će izaći, on skine sat jer ne voli da ima sat kad pjeva na koncertu i onda kaže, Zu, čuvaj mi sat. A onda ovi svi moji kažu sad pobjegni sa satom, imaš sat od Zdravka Čolića. Eto, to je bilo onako, mislim, simpatično i slatko. Znači, dobra sam s njima i viđam se isto u Beogradu vrlo često. I imam tu privilegiju jer sam s njima godinama pjevala. I oni me vole, cijene, tako da sam u tome presretna. Da, upravo su me uvijek pitali zašto ti, Zu, nešto ne pjevaš sama, ja znaš toliko ljudi, pjevala se ovom, ja kažem, kad bi ja iskupila sve svoje kojima sam ja pjevala, tu bi se našao Hari Džinović, Hari Matahari, Regina, Zdravko Čolić, mislim, Dugme, Valen, Bebek, ti, svi bi, mislim, ja bi imala najbolje back vokale na svijetu, da obrnemo situaciju. Ja to zaista nisam radila puno na karijeri, odnosno nisam ništa radila prije na karijeri, jer ja sam bila zaposlena, ja sam završila ekonomski fakultet, magistrirala u Holandiji, bila sam zaposlena do rata u vladi Bosne i Hercegovine na Marindvoru kao savjetnik za turizam, trgovinu, ugostiteljstvo. To vam je danas isplatilo. Ne, ali ja ne radim više. Ja sam sada od rata sam samo pjevačica. Uživate u pozivu pjevačice? Da, volim muziku i kad mi je došlo to da li opet da radim ili da pjevam, ja sam se ipak odlučila da pjevam jer mislim da sam odradila dosta. Dobro, hoće li biti nekih nastupa u skorije vrijeme po Bosni i Hercegovini? To ne znam. To zaista ne znam zato što bi ipak trebala da imam još, da bi imala makar čitav CD. Ne znam, hoću ako me zovnu, rado. Sve pjevam. Lijepo. Zanima me kako ste tako veseli, vedri, punite neke pozitivne energije. Strelac horoskop. I ništa više. Ništa drugo. Strelac, mislim, dupli strelac. Mislim da ima od strelca to tako neka radoznalost. Ne, u stvari već ove pjevačice mojih godina koje su napravile puno hitova, puno se ispjevale, dosta su istrošene. Mislim, ja za sebe kažem, ja sam ne istrošena pjevačica. Prema tome, da radim ekonomiju, vjerovatno bi se osjećala više istrošenom, ali kao pjevačica osjećam se kao da ja sam debitant. Ja kažem, ja sam debitant. Mi je zaista drago razgovarati sa vama, Zuzi, i želim vam sve najbolje. Ok, hvala. Ja pozdravljam gledalce. Cmok. Cmok.